Alun saya mah si kita kebi suara sa ini sok kape kita na sombang su munara tatahulan ding naong luliu kanal YouTube YKB berang sangiha. Suara sa mawanto ke ini kita sok kapia dumaringa hingetang umawu mahi mangalamona kebi ene kita masembau su kaliomanen. Mawurwata makawasa orelay madadalembong kakendaga. Ikami magagaw sa roka o masusi makaradiahang sunaw ikami sengkataw supaya tempo kami sok kapia mabasa binohe susi. Takadiaking kami makahangang timonang hingetang kuhinong basangi kami sora sa ini. Amin. Duata ni tumbiageng ni rasaga bawasang rarolohang pasal 8 ayat 20 sarang ayat ka 40 ku tumangunasa su ayat ka 33 bawirane kira ini. Isiye lehegesang dingangula akareng. Singongone ni sawu bawawang dunia haki utawe sarang sengkatau maka pebekeng mga hitene. Jamat ikakanda gumawu tawe kebi tau mata hinong maka tahuan na dingangu maka tarima mawurwata lain nakahombang dingangu ti matengo tatumbiaga. Walimene pia mga kawanuang Israel lai tawe menerima mawu Yesus bo Nazaret kere sengkatau ruata. Istire tawe makatarima uwalingu istire nakasilo mau Yesus na wantele orelai timuwo kere sengkatau ko mutatengka sana uwatangenge. Karuane istire lai nakasilo kalairi umau Yesus tawe kere kalairi biasane ni tumbiageng ni paku sukalu kurui se kere sengkatau penjahat. Kaiso sengkatau le adateng wabatong istanang Ethiopia menanahi mata patiku darotong utawa wine ikandaka ratung Ethiopia pihak tahunane waline isie na pihak su istanaku tawe alangang iwaw gisie menerima tentirong Filipus maanung apang niwohe Yesaya kuseng niwasane sengkatau ruata mambeng tengade maka hombang tatumbiage ore lain ni tumbiageng sarang keweng nikoa kere sengkatau mahina uwalingu patiku tau mata. Masulung kere sengkatau tembonang arodatu su istana harus sebelai sadia tumbiageng metengong patiku bagu matulung kawanuane. Baline bekawe memala kawanuane itumbiageng lai metengong tatumbiage keteng walingu penuku batangenge. Wabatong istana Ethiopia isie kere naherang dingangu kakakoa uruata. Isie nendasagu pelaharape surwata. Haki wene isie buene nadorong baugisie sahaningi Filipus. Ku ene nakoa tatialang isie kai bageang bou kasasembaukang utau mata ku mangimang duwata. Sungsarang mau Yesus dingangulahinakanen kebi ni talude baugu kakendage sutau mata. Ku ene nakoa kasinangu kawawantu ge tutune. Kunalahe kawawantu ge ene baline beketa ika kasilo wa upake yang malega de paketang kite arau paporong bo uguraeng kaiso kawawantu ge ene nawua bodalu ngunaung ku napene eng kakendage uwalingu peka kakendage ene ikite metawakali bau gumakoa kere seng ni tentirong duwata. Mahi kita makaliomaneng melumba ko hengetangu seng nikaringi kami maka segade pelahara po orelai pangangimangi kami setengonu ku pebawai kami melo-melo supati ku tetawa kaliange maka luasa naungi kau mawu ku ene kabi maka dentang alamat su pebawai kami. Amin. Sarang ini langendungan kita suara seini luliu pebawasang binohe susi ku abe kiwulay like subscribe aro memahia susendinganen dingangu makwa ene kita nengalak bahagiang sumunara pelaha baru Injil dingangu YKB mau mengalamata si kita kebi malun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.